Tuna chuan voina kan khom chan kan unaw HPC-D LF kaderte ral thuam tunna laying of arms ceremony hun poimo tak kan lo thleng don ta a HPC-D LF te hian an thian mualiam ta te sunna hun mangin bul an tran dona an commander hi John Mar ani anni hian an ti turte an ti zo nuwa Mizoram sorkar ayo in IGP headquarters pu Ram thleng lianan ral thuam te alo dong don ani Mizoram sorkar Right, and jump, up. IGP headquarters chunga lom thu kan se oath taking hun kan mang chun zom donanga khongain HPC-D LF try to the ground na lom velo te kha commander bula intlar turin kan some to the amchanna oath taking he senior superintendent of police CIDSB who Stephen Lelrin oman akai shwai don ane khongai takin HPC-D LF member zong te ground a hian lo chhuak khom turin kanin some
puming te ka hena pangron hoi mai se thutiam na o taking kaso yang in ron soi zel dawn nia kei voin hian du than na fel tak siamin Mizoram sorkar nen kan in rem na thu thlung siam hi zain ral thuam te ka tunge Mizoram a remna le muana alo omzel theinan voina tang hian tharum tho zonga sorkar beite ka bansan to ang ram le namta na khua le tui tha mitangkai tak ni to turin kachia le thahriat na phim tak nen thu katiame No! Nóng sâu về chim của đến thì sao? Next. Lốc biển đâu lốc mẹ ô lên thế Lên, ole, dom lu. 1, 2, 3. Lom dok ru o. Manis.